ngem nabara kablaaw para kada kayo amin nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta man na nititunggal maysa? Manipud man kanikab sa Gemma san naapudnoanagan tintay i-drama. Ngam sakbay na, hello pay kanili sa Duldulaw, Laroya kan Larong family from Catherine Laroya. Ni Manang Ambet kan Manong Jimmy from Grace Elizabeth. Kastimanti kunani kabsat Gemma. Dear Manang Biyanang, daytoy kapadasak ngay padramak kat idibalasang akpay kan balumet ti inak. Nasakit tinakem ko, tabaketan ni nanang ko, ngam adupay laeng ti pangatiwan na kanyak. Rugyak man nga rod ti agsalaysa. Nana Ruseng, tulungan ka na mangawit ka na kita pinalingkin. Ay na, agyaman alan barok. Nala, igyon ti daduma. Wow, nagbanglo kayo, Nana. Si kamot alan, tilay bagbagamat. Anya na banglo kanu aga lingutak. Ay, basta nabanglo kayo para kanyak. Malang, mapantaki din barok. Ay napakitulod na nga rudin di paradaan tatangdanan ka. Ay, saan Nana? Bayan nyo man ay tatangda-tangdan. Ni, insan alan. Si kamot ti masabat ko. Apay, nagapgapwam. Di mo ko na nanapan mo manan sinirpat ay balasang ni Nana Rosie nga balo di tadaya. Madlaw ko kat. Adda pa naggusto na kin ka. Saan, Mert? Adala na pan ko ginatang di ta tersena. Kaya may sa Jack Cursonada tay balasang ni Nana Roseng. Mabaakan ka na. Di ka agpili-pili iti babae. Ken may sa, nagpintas tay balasang ni Nana Rosing ani Gemma. Nagpudaw pa si ka. No siyak lang ti baro. Siya kun ti mangarim ken ko ana. Sika talaga insan, tilay bagbagam. Ala nakaw. Sika man ti mangi pastor ginwangin ton malmalam ta made ti bagbagay. Sapay mapanak ko maagaram iton malam tatang. Right. Itaban pa yamangag ko ken kanayta. Tamok kat allergic kay ti balasang. No kaano makay kan sa kalaagaran. Ni tatang mat, suportaran da kanilatan. Kan may sa, diya mo no, kursonada nakmat ay kayat kong arman. No kasta nga road, si Kati makamaw, total lumakay ka na baraw. Masapol mo talaga ti katakunay-nay itibiyag. Nang runa kenay lakayak maten nga amam. O sige tatang, sa paglatan nga pastor tinuang no malam. Tapno sa anak mo't nga agat nuang ano mapanak agaram. Sigurado ang araw mapasong bat mo. Ta, mauli ka ni ti biyahe baraw. Kasla, apo kumton tay agbalin nga anak yaw no bilang laeng. Ay, owan tatangon. Hindi kayo madanagan. Lalaingag to ti agaram. Hindi. Gemma anak. Ay, adag tuk-tuk-tok. Adan samot bisitam. Awan matinam na maak nga sa nga elektad tananang. Ala, ingka nga rod kita inin ano asino da ita. Amangan mo't numaysa ka na iti agar aram ken ka. Ala ingka kitaan. Tenda mo maturugan. Makaturturug akon. Uwan nanang. Naimbang nga oras mo, Gemma. Ni, sa kamot gayam da tama nung alan. Ay na, umunag ka Jak naman nga umay ka pumasyar ito'y balay Wala ding. Adda ka din ni nanang mo? Ni, apay ni nanang ko. Simra ka na ay silid na. Makaturturog ka nung aminin. Nakaturugan aday jay. Aya. Pakipagalaan nga, napakpakumustaan ni tatang ko. Sige ading agpatuloy akon. Nikat agmerienda ka pa'y ama nung. Sana natin, nabsuga akon. Kunak no nakariing pa ni nanang mo.
Nakaturog mo't gaya man. Jema, anyat oras ang nagawid tayo sa nga ilimi di rabi eh. Apagbiit lang nanang. Tay di imbagak nga nakaturog kayon kat pimanawmat nga dagos. Pakpakumustaan na kayo kano di tatang ni Alan. Anya? Iti anya aga po nga pa kumusta anak ni tatang na. Wano? Da kayo kit di tigagara ko man ni Alan. Impambar na lang ni tatang na nga mang pakpakumusta kanyayo. Anya? Imposible matanga da kayo tirang tana. Kat danda ni kagudwa titawan nyo kanya na. Anya ka jakam mo anak ko. Di kampay mo nagsarsarita. Idi lang nagrana kami ije palingki at tinulungan na ka nagawit ka dagiti pinalingkay. Awan sa balin nga imbaga na kanyayo. Awan mat anak ko. Ni, insanalan. At takamot gayam dito ito sena. Tiam mo ni tatang mo kat napan ka manan nagaram. Sapay damdamagan na kanyak no sino ti maswerte abalasang. Ay, tagay mo ka din, san. Agset ka. Sanak nga umin-inom iti arak insan. Ang ni, apa yan? Di mo kunaan anabasted ka, ninsan. Si kamot, tinsan. Tsak to pa'y nagdatdaton. Ano busted mo nga bagbagam? Insan, ni ka di Jema? Saan, insan? Saan atay anak? Ha? Sino nga ro? Alangan mo't atay ina? Awan mat siguro dakas na no tay inati armak, insan. Una yan, insan. Kat no nagpintas tay anak. Tay pa'y mo't ina, ti kayat mo. Agdubli ti tawon nyo adwa. Uno. Nakainom kan sa mo nga minain, idinapan ka ijay balay da. Kat napagsinukat mo, dagiti agina. Saan, insan? Sigurado akit tiriknak. Ni Rosing ti kursonadak. Tarusing kun kunamutlatan ka ni Nana Roseng? Iso nga men, tinakariknak iti ayat. Kapoy tinaydumduma apayud na. Anya nga ya payod, insan. Diyak man mo, manipod din na sayop ko. Diyak mo tan may kaditi panunot ko. Uri, ibagbagada nga agat dagan ni Roseng. Nabanglulat ta para kanyak. Ay, na insan. Tal na ka man. Amangan mo't no, ada diferensya ta agong mon, insan. Kuira ang awin san. Itong madamdama. Mapan kun to sarungkaran ni balay na. Diyak namin naranaan ni namin san kay. Talaga ka din na disidido ka, insan. Uwan san. Ayat ko nga palapal ti ayat ko kan ni Roseng. Ay na, urayak la sumgar iti daytang ay bagbaga minsan. Nay, si kamot gayam barok. Dumanon ka Awan ni Jema. Tay na yabantay kasinsin na di kabangibang nga ilay. Ay, mayat nga rin kasta na Roseng. Ay na. Masayop ko man ang tayo na idumduma apayod na. Dala, umay ka at agtugaw ka. Anya ti kayat mong... Si Karosing. Anya ti bagbagam parok. Kunak, anyat kaya mo ga inumam, ta ijalaang kaya kusina. Saanan, Rosing? Itaak lang na adan iti gundaway amang nyebkasken ka. Dito'y naluuman ariknak. Anya? Sikat kayat kong arman. Saan na ni Gemma? Na, anya dagitan nga bagbagam barok. Di ka maawatan. Nagbanglo ka talaga. Inigaba mo ti imak sa mo angut-angutan. Nagbanglo ka talaga. Ay, ayatan ka, Rosing. Naiti payod mo ti mang paturog kanyak. Tay sulat tanti pampanunutag. Ay, barok. Amok, makmakla at kalaang. Kano man akla nga agdigaws, tanalami istipanawan. Nang runak at bakit akaon, iso nalakaak amalamlamen. Urayan niya pa iti bagbagam. Basta ay ayatin ka.
Sapay ko matadamot pag-asakin ka. Ni Jema, Alan, kursunada na katay anak ko. Isulat ako man ati pagdatunam. Di nakadikayat. Awan man lang ti mariknam para kanyak, Roseng. Ay, ijak amaw ti sumbat ko iti dayta Alan. Ikan ka iti gundaway mo ngagpanunot. Alan, Kahit sapay ko ma, ta di naktupayon. Alan, anya tinadamag ka, sarsarong karam kano ni Gemma ni Tadaya. Napasungbat mo ka din. Sana ni Gemma tatang, ni Rosing. Anya, tay inana. Uwan tatang. Ay saos, daytay kumamad ubingan at ipinilim anak ka. Kasano kayo pa'y maadaan iti anak no ni Rosing ti Armam? Kat no inauna pa'y ngamsyak sa manang kunak kuma. Tatang, iso ngamin tinakarik na kiti nagpaidu mga ayat. Anyat nakita mayakan ni manang Rosing anak ka. Ay, kwa, naidumduma ngamin ti payod na. Kasla maawis launay tiriknak kan kwa na. Ay, nagtaer ka ba raw? Nagano ti ang gusto ken ka? Di mo pinatulan ida sa eta? Agtin nagkalagayam iti kasken ni manang Roseng. Kat, kanya nga ron. Awan mabalin tatang. No iso ti gasat ko. Anya matdata nanang. Hampay lang nga nagdatdaton na Alan kanyak nga madamag kulatan nga da kayo gayaman. Jema anak ko. Saan kumamot akas taa? Aklunag, ada nalimod a panaggustukken ko na. Ang jakbet impagarop, asyak gayam ti kayat na. Ti amukot sika ti pagdatunan na. Kat inaklon yung matan nga dagos. Di yung man laki nilatis mat nga umuna. Kasano no kwarta yung lang ti kayat na. Kasano no jay pensyon yung lang ti habol na. Ah, Agbabawi kayo tumatlang iti udina no makabirok iti ububing. panagkunak at seryoso mo't ni Alan kanyak. Ang no dumteng to ti aldaw makabirok iti sa balay. Ay, awan mabalin ko anak. Basta takdirak ada ito a desisyon ka. Kat para makitaan nanang. Pasensya ka, nanak ko. Saan ko matanam na maen akas daw, ti mapasamak. Awan tinas kan nga kay dawan yung iti pasensya. Nasakit lang tinakam ko. Ngam amok nga mailiwliwag kung tumutlang datoy. Roseng hanay, nakaragrag sakak. Tay manugot ka rumwarta ita. Kaya't ka nga ipasar tapno makaliwaksay kamit sagpaminsan. Ay na, nakababain nga min Alan. Ang mga nanya ti baga ti tao ka data. Awan bibiyang ko iti bagat ita tao, Roseng. Nagayatan tamit. Awan mo't naskan nga ibain ta. Ay, ni Jema ngay. Maklon nan tumatlaan ti sitwasyon ta. Awan matamo ka nagmasulak ken ko na, ta umunay ti amin, jak pulos nagdatdaton ken ko na. Wen, puno napintas ken ubing, hanggang saan nga iso ti kayat ko. Alan, Di mo unay pang panunutan ni Gemma, honey. Dahil agdama ti panunutan ta. kasladyak nga min patyen. Nagano ti babae di ta nagpipintas. Ken umbing paingam siya. Ngam awan umasping iti naidumduma apayod mo, honey. Jak masayop na ita iti sabali a babae. Banday ta ka manun Alan. Anyaya payod mo ti bagbagam. Gapo ka dita bumakita ka. Saan mo panunutan na ita? Ti importante ay ayaten ta titungkang maysa. Kasta akmet ka Alan. Sapay ko mga ruda. Tasaan nga agbaliw ti panagayat mo kanyak. Ikari-kari. Ure na ganun ti agpipila a babae iti sangwanak. Si kantulat tati sa pulag. Ket agyamanak ta sa anak a pinaay. Gemma,
Mapanak ije balay da kabagis ko ije kabangibang nga ilay. Taada ka no napatag apag sasaritaan may. May papan iti daga apag bibingayan may. Kat umyan kayo ijay nanang. Kawanan ta iliwag pa idamaat. Bigat taon nga gawidak. Sige nga rod nanang. Pakibagam tulatan kin ni Alan, sa anak nga agawad. Tamangan no umay dito'y balay dayjay. Uwan nanang. Ni, anda ag tok-tok-tok. Ay, sigurado nga ni Alan datan. Ay, nasaya at maiwayat konti planok no kaskas ano. Mabit lang, umayan. Ay, Gemma. Anda ka din ni nanang mo? Ay, si kamot gayam. Sumrak ka, Alan. Awan ni nanang, ada na panan na. Ngam ko na nga, no bilang tao may ka nga sumarongkar. Orayam ka, no? Sige ano, isuti ko na. Uray klatan. Umunag ka pa nga ron. Agmerinda ka pa lang. Pangururayam ka ni nanang ko. Agyaman ak, Gemma. Naibaga ka din ni nanang mo, no? Anya nga oras sa sumangpag? Saan mat ngam ko na lang nga pagbiit lang iso nga orayam mo na. Alaman nga ron. Tama nga no, jak makaumay no bigat. Iso nga, urayit nga ron din. Rabiin. Nga awan mo't langan ni nanang mo, Gemma. Adda siguro ni Ije dalanday jay. Narabian lang siguro. Ay, sa pa makaturturo ka kon. Ay, tinasaya at iturog mo pala ang Ije silid ni nanang. Ha? Alan, ingkaid idda ijay. Ipagpabalay mo na, hangka nga agbabain niya. Ay, alaman nga ron. Idak biit, Gemma. Nagsip nga ta. Alan, Roseng, si kakaninay ta. Si mangput kakanin hanay. siyak datoy Alan, ni Jim. Anya? Ay, mabiit lang ha. Lokatakti silaw tapno makitanak. Gemma? Bado ni Roseng na ito suot mo Uwan atap no kasla siyak ni nanang. Kantap no maibaw ing tirek nam kanya. Anya? I love you, Alan. Pangasim ta ayatan na kumamat. Syaklatan ti ayatam. Saanan nga ni nanang tabakatan. Kabaalan ka pa'y mat nga ipaayan iti anak. Ay, Gemma, pangasim. Isardeng mo na nyaman ti kayat mo mapasamak. Di kanto agbaligi. Ay ayatek unay ni nanang mo. Jakto pulos guliban. Ay, nga ta. Ay, mabiit lang Nini, sus, di ka gusto ba? Ornusam ti bagim. Oh, at ti ulis. Akwam ta bagim. Ditakan. Uy, Alan! Dinaktali ko! Hoy, mabiit lang! Ay, naglukon. Rimwaran. Itaman pa ya si katin nangawis kanya karumwarta rusay nga rin. Sigod ka agparigatak pa ya mangawis ka na ka. Alan! Ano ay, inarakop na kumutan. Kat adata dito'y parke. Saan ka din na mabain nga da makakita ka na ta? Ay, awanan ti bibiyang ko, Alan hane. Inawagan na pa yun iti hanay. At daimpun no ni Gemma kanyak. Anya timbaga na. Ay, no anyaman tinaramid na. Di ka madanagan. Ta saan ang nagbaligi iti daka sa plano na, hanay. Alan, insagana kung ti bagek. No bilang tamay bawing ti imatang mo iti sa balay. Aklunag Maawatak tabaketakon. Di kan may paayan iti anak. Hani, saan ko maaday tati panunutem? Saan lang mo't nga anak ti kasapulak? Ti importante kat sikaken siyak. Agbinadang ta iti rigat kan kinawa. Agyaman ak iti panagayat mo, Alan. Iti kastoy a kinabakit ko. Ay na, jak impagarop. Nga dapay lalaki ang mangiparik na kanyak. Iti nay dumdum a panagayat.
Uray ibagbagada nga agat dagakan, awan bibiyang kao. Tao mo na iti amin. Day tapay mo ti may saan nakaawisakin ka, Rosing honey. I love you. I love you too, Alan. Kablaawan kayo, Nanang, Alan, nalpasan ti kasaryo. Agyaman kami, Gemma. Nanang, Alan, ulit takdag daw iti pamakawan gapu iti madi nga inaramit ko. Ti planok nga panang dadal iti relasyon nyo nga masaan ka nagbaligi. Ala, lipatin yun dayta, anak. Mga barwanan tayon. Ay, agyaman ka. Kat sapay kumata, di munto paldaangan ni Nanang ko, Alan, nang runak at umadayo akon. Saan to ang mapasamak na ita, Gemma? Apay, anak, papanamaya. Inakagtrabaho ijay Manila. Adda pangisarkan ti gayam ko kanyak ijay. Iso nga si kan ati makaamo ka ni Nanang ko niya, Alan. Uwan, Gemma. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Jak tubaybay-an ni nanang mo. Imadayo ak nga rod ka po iti nakaro abain ko. Kat maragsakanak, tabayat ti panaglabas ti aldaw, no kasano ti kinalailo da Nanang kan Alan, ididamo dati nagdan na, kimmarkaro pa'y itan, kat naragsak na latang agdandan na. Kat syakmet, adamot na nasawa, kat duwan dagiti anak mi, kat naragsak kami matan asa nga pamilya. Alakastan, tugayim mo, Gemma. Alagagayam di naman nanti nagpatinggaan dayta kapadasan ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless si Titong Galmaysa.